Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm talking like Benny Menga, the president. Linga ta link, of course, na kazi code. Yeah, so kasungu, of course, the 28th ta June. Nifike ngena ka account ya President Menga, as you can see. Nifike ngena la lifo kuma hey, Master T. Master T no imene ngopfu man. What's happening? What's happening? Yeah, so if you can wanna press my of course, if it's a kazi na kazi, as you can see kwalana. If you check out this image, I show you how you posting. Ya khale image le. Ya khale shikahle singula ihle shula na sweswo. Yirina kazi code. So as Master T ngam confirm na ku picture le ya khale swinene. Ani vona khani scroll nkarhi wun'wana kwala ya khale. Okay. So ku ndleka hani Master T? Previously mi nga ma hleketa hi fike hi endla e video la hi kombisa ku Benny Menga, the president, of course, a ku ri munhu loyi a kha a blue ticka kazi code. A hi swi provini guys, I'll check on that video guys. Loko munhu u fika check out that video ta swona ku Master T mhaka xi hi pakini yi helela. A hi pake kahle mi vona mhaka leyiwa la a hi fike hi tlhe hi kombisa ku the last time loko yi navelela kazi code birthday a ku ri 2020. So a ku ri swilo leswi hi nga ku a swi ri clear ku himpela ku relationship a ya ha fanele masunguleni, leswi hi nga tlhe swi fika hi swi vurisa swona sweswo ku yes, relationship ya ha ri kona hi timhaka to vhele sweswi ku nga ngati va nga family. Hi tlhe hi swi prova ku na hi 2024 a yi nga n'wi postangi birthday ya yena, so hi kho yi n'wi posta namuntlha ka siku ra ti 28 ta June. Ku ve the previous video a hi endle hi ti 24 ta June. So swa connecta guys, swa connecta, swi chekeni kahle. So mara as Master T ni rini munhu nga vona ku mhaka kahle swinene ku relationship ya vona ya ha ri kahle, ku like yi kombisa ku at least ka ha na some level of relationship from President Menga, hi ku a hi swona kazi hi a postetela yo yi kha yi nga post. So ni nga vona ku mhaka kahle swinene. Analysis, guys, I be on analysis. I'm sweswi ni nga tlhela ni swi confirm sweswi because swi komi na ku hungu leriya it's either ri fikele ka murangaphandle hi ti big fans or murangaphandle somehow yi nga yi vone video a ni tivi, ni nge swi confirm sweswo mara yi swi voneni ku hey mhaka yi bihini. Vanhu va swi voneni ku a ku na some sort of issue hi leswo. Ti sabe guardar a